zaista mogu sa zadovoljstvom reći da koalicioni partneri koji vode grad Gradišku od 2016. godine, da smo se vrlo lako dogovorili za novu skupštinsku većinu, odnosno stari koalicioni partneri. I prije svega želim da se zahvalim građanima Gradiške što su ukazali povjerenje i SNSD-u i svim koalicionim partnerima, uključujući naš 7 političkih organizacija, jer su prepoznali ono što je rađeno u zadnjih 8 godina na prostoru grada Gradiške. Da smo radili u interesu građana i privrednika Gradiške i da smo zaista pokazali jedno jedinstvo, jednu stabilnost u gradskoj skupštini, što sigurno olakšava rad i realizaciju projekata gradskoj upravi. Želim još jednom da se zahvalim koalicijskim partnerima koji su prepoznali da zaista zajedno možemo dosta toga da uradimo za Gradišku, a kažem, pokazali smo to u prethodnom periodu, a evo dokaz je da možda smo jedna od prvih lokalnih uprava koja formira gradsku skupštinsku većinu na vrlo jednostavan način. Lako smo se dogovorili, poštujući rezultate sa lokalnih izbora, napravili smo prvi dio koalicionog sporazuma da bi već 25. jer smo juče dobili sertifikate od Centralne izborne komisije, da bi već od ponedeljka otišli skupštinski materijali, 25. bi imali konstitutivnu sjednicu gradske skupštine i da bi već u drugom dijelu dana imali i prvu redovnu sjednicu gradske skupštine, da bi ispoštovali rokove prije svega zbog nacrta rebalansa budžeta za 2024. godinu i nacrta prijedloga budžeta za 2025. godinu. Još jednom zaista želim da se zahvalim koalicijskim partnerima na podršci za moje mjesto, za gradonačelnika grada Gradiške, gdje su iskazali zaista jednu jedinstvenu podršku, a ja im lično zahvaljujem zato što su prepoznali i SNSD, ali prepoznali su i svoje i njihove politike da treba da zaista usmjerimo jednu silnicu razvoja grada Gradiške u skladu sa svim dokumentima koje smo u prethodnom periodu i svim strategijama koje smo usvajali, a mogu s ponosom reći da imamo spremljenih 165 miliona infrastrukturnih projekata sa građevinskim dozvolama i da je to pred nama u naredne 4 godine da realizujemo kako bismo Gradišku učinili ljepšom sredinom i ugodnijom sredinom za življenje građana Gradiške, privrednici Gradiške da još lakše i bolje privređuju na prostoru grada Gradiške, a zaista da budemo i otvoreni i za sve kako domaće privredne subjekte, tako i inopartnere koji žele da dođu na prostor grada Gradiške i realizuju svoje razvojne projekte. Još jedno hvala, nema stajanja, nema zastoja u radu, ni gradske skupštine, ni lokalne uprave, nego zaista, evo, najavljujem vrlo brzo, nastavljamo u novom starom sastavu da razvijamo i gradimo grad.